Ok. Saya là cái làm một cái là marche escalier. Marche escalier. Ok, marche escalier. Ya. Saya là cái làm một corridor là. Là yo. Là ya. Là bola cái là ai sao? Cái bola cái yo. Aí me começa ya tudo vai normal aí cai lá sai de uma porta lá aí porta lá aloe vera aí na porta lá aloe vera aí ya ok vamos ver lá mantri aí depuis na porta lá aí mantri lá aí lá cai lá posem lá estufa aí eu fiz lavar mano vai open frigidaire et là ok ok na sala aí lá set na sala lá tu kan entre na beng lá aí beng lá ok aí beng lá aí buat sebus no aí ça aí la bagnole Agora estou no meu mantri, olha bem, ok? Eu começo bem na ela, aí ele quando ele fez foi de la veia, com l'eau chaud, com l'eau, l'eau froide, banela, ok, côté au toilette normal, on lave bien, on s'en les là, quand vous devez voir nous comment ça est, et comment ça va y on dit comment ça fait va y Aí chambre là, on va entrer dans la chambre là. Aí chambre là, ok. Aí cabane, ouais. Donc aí cabane. Et aí chambre là, ouais, chambre là, céramique tête. Aí ça va jusqu'ici là, on beaucoup ranger ouais moi parce qu'on connaît. Cabane on beaucoup pas laisser. On va dire les jours là. Ouais. Aí chambre là, toute céramique ça on net. En net là, yeah. Et là j'ai ça va là. Owen, aí chambre céramique, à tout palais, carbone. Ok, mais pas de problème. Et comment ça va yo là, dans Brésil tête droite. Ok, on dit nous, déjà qu'on est à mode. Ça va, te quiero.